Igitondo ciza bakunzi b'Indondo TV ndetse na Tuzarutsinda TV turabasuje muherereye mwese ku migabane itandukanye nk'uko bisanzwe ni makuru yacu ya mu gitondo aho tugiye kuba tuganira umutekano uvugwa mu karere k'iwacu mu misozi miremire imurenge ndetse no muri Sud Kivu na Nord Kivu muri rusange ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanje bwana Tuzarutsinda nizere ko waramutse neza nawe Yego mwaramutse neza amakuru muzukanye. tuzutse neza natwe ni amahoro ngira ngo n'ubundi watangira utubwira uko akarere kavuze kuri uyu munsi wa none uko akarere kifashe ndetse n'uko kiri ku munsi w'ejo tukiri mu ncamake uko kiri ku munsi w'ejo ndetse n'uko kavuze kuri uyu munsi wa none. Murakoze cyane reka tube twahagazeho abakunzi bacu ko umutekano wifashe mu misozi miremire y'umurenge muri Kivu y'Amajepfo ahatuye abanyamurenge hakomeje kugenda hagaragara umutekano mukeya mu by'ukuri ku munsi w'ejo gutangira mu gihe cya saa yine hagaragaye ibitero bya drone bikomeza kugenda birasa mu mihana ituwe n'abaturage ibi ngibi bikaba byaje kugarukwaho n'abayobozi b'ihuriro FC23 babinyujije umuvugizi wabo Lawrence Kanyuka agaragaza yuko ibitero biremereye by'indege zo mu bwoko bwa kamikaze bikomeje kugenda bigeraho ingaruka ku baturage b'inzirakarengane ubwo bakomeza kugenda bahamugwa n'ibitero bikorwa n'ubundi n'ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa ndetse banibutsa ibihugu bya Afurika cyangwa se ibihugu bigize ubumwe bwa Afurika kuba nabo bagira uruhare mu gukemura bino bibazo bikomeje kugenda bibera mu burasirazuba bwa Congo bahonya Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na mugenzi we Evariste Ndayishimiye gukomeza kwica abaturage b'inzirakarengane kuko bano bagabo bombi bamaze kumena amaraso y'abanyekongo menshi mu gihe ihuriro rya FC23 riherutse kuvuga yuko aya maraso amaze kumenywa n'ubundi butegetsi bwa Kinshasa cyangwa se amaze kumenywa na Tshisekedi ko atazigera yibagirana mu mateka ya Kongo kuko uriya mugabo amaze kumena amaraso menshi akomeza kugenda yica abaturage abamenaho ibisasu biremereye rero M23 ikomeza yamagana uyu mugambi wa leta ya Kinshasa avuga yuko ibitero biraswa mu mihana ituwe n'abaturage by'izi ndege ziremereye mu by'ukuri ko ari ibintu ko ari ubwicanyi bukomeza gukorerwa abasivile cyangwa se ko ari uguhonyora uburenganzira bw'abasivile rero imiryango ishinzwe kurengera ubuzima bw'abasivile ikwiriye kugira icyo ibikoraho no gukomeza kugaragaza uruhare mu gukemura aya makimbirane cyangwa se mu kubuza ubutegetsi bwa Kinshasa gukomeza kumena amaraso y'abaturage rero uyu murenge ku munsi w'ejo hagabye ibitero kuri uyu munsi wa nibwo abayobozi ba M23 babyutse bamagana ubutegetsi bwa Kinshasa kuri iyi migambi cyangwa se kuri jenoside bakomeje kugenda bakorera abaturage batuye i Murenge naho muri rusange agace ka Minembwe kuri ubu ngubu karacatekanye nubwo ibitero bya drone bidahimo kugenda bigaragara mu kirere ariko nihagira andi makuru tuza kumenya turaza kuyabagezaho andi makuru n'ubundi za Mitamba naho hakomeje kugenda hagaragara umutekano mukeya ukoresha leta ya Kinshasa idahimo kugenda igaragara ishakisha gukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage ariko MDP yakomeje kugenda ibasubiza inyuma naho umutekano ntabwo wifashe neza mu bice bya Mitamba kuko umwanzi akomeza kugenda agaragara muri izi nkengero za Mitamba ku munsi w'ejo leta ya Kinshasa yagabye ibitero za Karingi bakoresheje za drone ubwo byaje kugira ingaruka ku baturage n'abaturage bakomeza kugenda bamagana uyu mugambi cyangwa se ibikorwa by'urugomo bakomeza kugenda bakorerwa n'ubundi butegetsi bwa Kinshasa bagambiriye kubica no kubakorera jenoside abayobozi ba M23 bazutse babyamagana bamagana ubu bwicanyi bukomeje gukorerwa abasivili batuye mu misozi miremire ndetse si n'umurenge honyine no mu bice bya Rubaya za Mushaki za Nyabyondo aho hose abaturage abasivile bakomeje kugenda bibasirwa n'ibitero n'ubundi bya leta ya Kinshasa rero muri Congo umutekano ukomeje kugenda uzamba mu bice byinshi ubwo ubutegetsi bwa Kinshasa budaheza abaturage amahoro kandi abaturage bavuga yuko bifuza amahoro abaturage ba Minembwe za Mishaki za Nyabyondo abaturage bavuga yuko bashaka amahoro kandi bakeneye amahoro kandi nimba impande zose hahanganye uruhande rwa M23 na leta ya Kinshasa tibikwiriye yuko leta ya Kinshasa afata ibisasu biremereye ngo baje kwirasa mu abaturage bagaragaza yuko bidakwiriye ahubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bwakomeza kurasana n'abo bahanganye n'abaturage bakabarekera amahoro bakabeza amahoro kuko abasivile ntabahure n'iby'intambara ntabahure n'iby'urugamba rukomeje kugenda rubera muri Congo ariko leta ya Kinshasa iri mu kugenda irasa ibisasu nko gushakisha kwihorera mu baturage kuko ntishoboye abasirikare ikavuga ati reka dufate ibisasu biremereye tujye turase hato abaturage ntiyabura abaturage bihitana kandi abaturage bamaze gupfa abanyekongo nibyo byishimo by'ubutegetsi bwa Kinshasa bwishimira yuko abaturage bapfuye mu gihe abaturage batapfuye mu by'ukuri bumva bamerewe nabi ariko mu gihe barashe ibisasu bigahitana abanyekongo bicuganije ubutegetsi bwa Kinshasa bigamba bakikuta ku mutima yuko bakoze akazi kabakwiriye akazi kababereye rero muri Kongo muri rusange hose ibice byinshi bitandukanye bikomeje kugenda biberamo umutekano mukeya. Urakoze cyane bwana munyamakuru kutugezaho amakuru azuka iwacu Murenge ngira ngo abakunzi bacu nico baba bategereje cyane baba bakeneye kumva uko iwabo havyutse uko iwacu havyutse nanje ko n'iwacu ariko kuri uyu munsi wa none wabanza utubwira ko kare karamutse wenda mu bijanye n'intambara ari intambara yavyukiye cyangwa wenda havyutse agahenge kuri uyu munsi wa none muri iki gitondo Mu gitondo cy'uyu munsi cyo ku itariki 16
z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri mirongo ibiri na gatandatu kugeza kuri ubu ngubu haracatekanye i Murenge, nihagira andi makuru tuza kwakira turaza kuyagezaho abakunzi bacu, gusa umutekano w'abaturage, ubuzima bw'abaturage bukomeje kugenda buja mu kaga mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa budahwema kugenda burasa ibisasu biremereye mu mihana ituwe n'abaturage, ariko kugeza kuri aya masaha nuko i Murenge hagituje, nihagira andi makuru tuza kwakira turaza kuyagezaho abakunzi bacu kuko tudahwema kugenda tubategurira amakuru gatanu kuri gatanu. Urakoze cyane bwana munyamakuru, ngira ngo muri iri joro ryakeye hari amasasu yumvikanye ku munsi w'ejo i Goma. Ari amasasu ashatse kuvuga iki, agaragaza iki? Ntibyaba ahari ari umutekano muke wenda ushaka kugaragara muri uriya mujyi, hari abantu bashobora kuwuhungabanya kandi wenda abantu twese twizeye ko hariho umutekano. Biriya bishatse gusobanura iki bwana munyamakuru? Yego niko bimeze, muri ijoro ryari rikeye mu gihe cya saa sita n'iminota 40 humvikanye urusaku rwinshi rw'amasasu, ubwo yaje kumvikana amajyaruguru y'uyu mujyi wa Goma. Abaturage bahereye muri aba bice bemeza yuko baje kumva ibiturika byinshi mu majyaruguru y'uyu mujyi wa Goma, ndetse ko byaje kubateza umutekano muke n'impagarara, mu gihe baje kumva intwaro ziremereye zumvikana. Gusa kugeza kuri ubu ngubu ntiharamenyekana abayarashe. Inzego zishinzwe umutekano cyangwa se n'iperereza ntaco zirabivugaho kuri aya masasu yaje kumvikana, gusa humvikanye amasasu menshi yaje guteza impagarara n'ubwoba abaturage bahereye muri aba bice, ariko kugeza kuri ubu ngubu inzego z'iperereza n'inzego z'umutekano ntaco zirabitangazaho. Rero niziza kugira ico zibivugaho mu by'ukuri n'ubundi turaza kubagezaho amakuru arambuye, gusa hari humvikanyemo amasasu menshi hafi n'uyu mujyi mu majyaruguru yawo. Urakoze cyane bwana munyamakuru, ngira ngo reka dukomereze ku yindi ngingo, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yaje kuba asubiza iriya leta ya Kinshasa, aho bari bagaragaje ibyishimo bavuga ko bishimiye kuba u Rwanda rwarafatiwe ibihano. Yego, uyu muyobozi Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe w'u Rwanda yagaragaje yuko nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa bwishimira ibihano byafatiwe u Rwanda, babifatirwa n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu minsi yashize, abayobozi benshi b'abasirikare b'u Rwanda bagiye bafatirwa ibihano ku mpamvu y'uko ngo bashigikira umutwe wa M23 ukomeza kugenda urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa mu bice byinshi bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe agaragaza yuko nubwo ubutegetsi bwa Kinshasa, abayobozi ba Kinshasa bishimira yuko u Rwanda rwafatiwe ibihano, ariko ibi ngibi ntabwo bizagarura amahoro, ntabwo bizazana umutekano, ntabwo ubutegetsi bwa Kinshasa buzakora inshingano zabo ngo kubw'impamvu y'uko u Rwanda rwafatiwe ibihano. Muri make yashatse kwerekana yuko ubutegetsi bwa Kinshasa butakwiriye kwirata yuko u Rwanda rwafatiwe ibihano, cyangwa se butakwiriye kwirata yuko igihugu c'abaturanyi cyafatiwe ibihano, ahubwo icyo bakwiriye kwitaho ni uko bashakira igihugu icyagarura umutekano n'amahoro bimaze imyaka myinshi byarazambye mu gihugu cyacu cya Kongo. Rero avuga yuko kuba Amerika yafatiye u Rwanda ibihano ntabwo ari byo bizana amahoro amaze imyaka myinshi yarabuze mu gihugu cyacu cya Kongo. Rero icyo yashatse kwerekana ni uko abayobozi ba Kinshasa bagakwiriye kwita ku cyagarura amahoro, umutekano, ariko batagakwiriye kwita ku bafatiwe ibihano. Rero avuga yuko n'abafatiwe ibihano ntabwo ari wo muti uzagarura amahoro amaze imyaka myinshi yarabuze mu gihugu cyacu cya Kongo. Rero ano magambo yagiye atangazwa cyangwa se yagiye agarukwaho n'uyu muyobozi Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda. Rero ngaho nguko ni amakuru twari twabateguriye, tubibutsa gukora subscribe na share ndetse na like kugira ngo dukomeze tumenye ko turi kumwe namwe.